Kisah borong ni semua lainnya judges ni contestant number 1. Over the final round, tabuk round semua senjak naik. Contestant number 1 no koi jau cini sama final di bagi, please. Bidda Joy, cini judges hukum baik kerja Bidda Joy. Sarno koi nai contestant number 1 no semua senjak di bagi, please. Jadi judges Bidda Joy, baru beranda poin ini jadi contestant number 1 no semua senang banget. Saya kaham contestant number 1 no, tai ang congratulate kamu coba, nono tai ni lagi tu siapa yang tai bagi uni jono, je top 10 Miss top 20 siapa yang bagi Miss and Mr. Aitorma tero, angkai ani puila ni semua nono angkai mohai je mai rubam tamo. Hambai belai no sarana question semua bagai. Mai rubam kha kaisa kiting nok hai je mai gola ton mani abono no mai rubam. Hambai sang. Okay, tai kaisa ang senai. Mungkin hai, ni once materi women empowerment. Abo tamo, abo ki gender equality naki abo nalai bukti. Hambai te wese sarana question semua bagai. Ani one sumati women empowerment hingga ke like tabuk jeng equally no treat khajang nango man te women no. Te borong no je men rong no je opportunity de masuk chini women rong no baksun opportunity de na nango like for example education no te ye te borong ni je one sugma like business rong no te borong no bo asun opportunity de na nango je celaro khaiman mani omono bo puri rong no bo khairani power ina nango amsung no ham sa. Okay, thank you. Beli hambai sini contestant number 1 no baru bini thayo. Beli hambai tabu contestant number 2. Contestant number 2 no koi nai. Bomangkan sini mamita. Judges no koi nai sini contestant number 2 no questions lain apa lagi? Sari kaham, tini orang jodoh contestant kayaknya rong no, ne norok orang tini participate kayaknya, norok अनेक kaham kayaknya, hingga norok om tuh no, tegu kucuk thangna ni enteng, hingga ang contestant number 2 no question sunai. Mami tamo. Ano question semua bagai. Mami tahin kai ta pok ni mai da bai abo chana furo kaisa borok kaisa program kai mani abo no mami tahin no. Kaisa question hingga modeling पे beauty pageant scene दा. Modeling by beauty pageant tabuk theme no hanima no tamo hinmale beauty pageant no kai tabuk kaisa competition no modeling kai tabuk kaisa chini career bo hanima no hai kai tabuk just kaisa dress kani showcase kemini apono se modeling hanima no sampai me Beli hambai sini contestant number 2 no. Tabuk contestant number 3 no koi nai.
Parmita, contestant number 3 no questions kind of agree. Pwede na shari kaham, jika jodoh file manjak file yun no. They je contestant orang nama bani, ani macam mung they cibaya faro. They sana mo jango na rok belai ke naik thawi tongbai hati ni. Naral ni kan mung belai ke naik thoka. They ani first question ke, hapin tam nahi. Hambai mem ano occasion khai mani bagai. Hapin kha chini tipra sad log aji hook khai mani sukam hook hog mani abulma hapin. Hambai mem. Kaisa question kai. Model saborong no hinjak. Hambai mem pesha ano occasion khai mani bagai. Je boro rok kuno kisu mane no sinam boya kanai buino furumani amono no model like hambai Beli hambai. Next. Contestant number 4 no koi ne bini khoza thre no khoza na pagi. Four. Contestant number 4. Vidyajoy. Judges Sri Vidyajoy Shardo Koinai, Sri contestant number 4 no Sungmung Sangari Baki, please. Contestant number 9 mau question senang subuh. Je nini mote. According to you, living legend sabo. Hanggai tai tanggai boleh bagi living legend. Bujia besar. Nini once ma mote ama ko role model, nini role model sabo, living legend sabo. Tai tanggai. Mijin Devrama. Neng aja. Tanggai aku kita seri neng bagi inspired kamu. Sarang bini body fit and bini looks, kayak bini dressing, jodoh mana hamza besar. Okay. Thank you sir. Hambai, for English tabuk contestant number 5 mono koi ne bini khoza thre no khoza na pagi. Sri contestant no bus kang tong nai no koi nai kisa sa uklobu slunani Baki, please. Tablik mane je bus kang basai tong nai Sri contestant no koi nai kisa uklobu slunani Baki. Je sungmung sungnai tei sungjak nai bono nuk yagi tokha ani bagi kisa bus kang kana Baki, please. Tei Sri judges tokno koi nai bana speed khai kisa dakti ke sungnani Baki, please. Tablik mane jora Sri yago khajak do. Contestant number 5 bo mangka Miss Parmita bono kopong nai question sang pagi. Nirmaha Bobuba Grani Jorao Tanzakan Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya. Thank you. Thank you, ma'am. Belaki hambai. Contestant number 6. Please, kisah dakti Heidi. Kasa dini dulu. Bomangka Vidyajoy. Ang mau question number 2, contestant number 6 no, like hatal tamama hi. Hambai sir. Saran soran apa bagai? Jodoh nak cari kaham.
hatal hingke huk tangbai sokbai je jengmani no hatal hino Bahaya audience so kisah support kelai di kuida answer khai tau nak support kanya baki sah. Abar. Next, contestant number 7. Bomaka Miss Mamita. Miss World GT. My memo question sumani bagai. I'm not sure about the year. Next question. Dohani bagai ni nita mojo to ni kotor ku cuba cuba. My memo question desa suma bagai. Dohani bagai ani सबसे kotor cuba cuba ni mana? Je surungmum amti rona ang bongno furungi mamai je poria means like pori nani ringnya amti rona help khai mana ni amanu hambai. Thank you. Chini judges to te chini contestant no. Contestant number 8. Bomaka sini Miss Parmita. Bodong questions kena bagai jawab. Surang tam nahi. Hambai mem ano question seman bagai surang kangke beri rok khajo kaman abono hono surang. Right answer. Abar. Contestant number 9. Cosa dia bono? You remember Miss Paramita Nithini Bomaka. Lakai tam no hin. Belai na hambai mem question sumani bagai. Lakai hingge je jung rang rok solok na winai ori ma yang mani ogno hamja go lakai. Hambai. By contestant number 10. Contestant number 10. Hello, B. Hai na hai Mapika Miss Parmita. Hai hai Parmita judges ni thari segi. Dingi eba dingi by tamu khalajak. Hambai mem pujana nai ta question kena bagai dinge kai chini di pressure bukhuk bai tammani kaisa. Hambai. Hambai. Hambai dono to sebin buji sai khana ka nor to sai tampai na baksa. Dok sai man na apni bagai nor do to mone layo na. Kokre phade zora bela he ko next contestant. Contestant number 11. Cosa dia already? Bomaka Biddajoy. Okay, contestant number 11, right? Mana mau question single masuk aja. Suppose kaini mana Miss Aitorma 2019, tai angko arang 5 lakh taka mana cash prize. Ikuni ni mesingai jikno kaisa no nang select na kai nang bukan select nai ebong tangai. Kaini untuk like Miss Aitorma 2019, tai arang cash prize 5 lakh. Kaini ni mesingai jikno ekta select nai ni nang opportunity rekhan kai nang bukan select kai kamu ebong tangai.
हामबाय सार आरो कुइसन सोंबानि बागै आं पहिलानो मिस आइटरमानो नानाय तामनि बागै हिंगाय जों सोलोंगै मानो जों अर हायमानि बागै जों सिनि पार्सनालिटी नि कॉन्फिडेंस ना जों फुनुगै मानो ऑडियंस रावना जे लोगो रावना हामबाय Brilliant. Belinda Hambai. Contestant number 12. हामबाय যত নখা খালি লাইজাক তামজানি সুজাং নহনে সিনি জাজেস রকবে খজাদি সাবু হাইনে হাই সিনি জাজেস বিদ্যা জয় Okay, contestant number 12 no ang taw question senang mo chok je. Suppose no kaisa opportunity rakha kaisa throsa minister ingani hai ka apno leader ngani suppose nang amos nam rakha kai nang ni society ni bagi bhai samung tang khamu. Saya kamsar. Bani ni question ni bagai. Ang sini di prasurong naik kamu kaham ke lekha para baksa masa manang yang tongbayu kami. Lekha poriya, lekha pornani sujuk maya kaham ke. Orang nang school log tang kamu ke help ke kamu jodoh jangan. Tambah sah. Contestant number 13. Sin borok mapuri ya datang tabu. Mana mapuri? Mapuri ya. খুবই কম ন মাপুরে আর তঙ্গ হাসে দেশের স্কুল তখন কাউকে লবি Haina hai chini judges Bidya Joy sir, please. Nini want semani tui kaisa night hawk kaham. I mean the definition of beauty for you. Optamo. Ani wan sumate naithok hake borok bai kaham ke tongai behavior amono naithok hono te buino chubanai bongno ba naithok hono ani wan sumate Next contestant 14. Bu Makha, Miss Mamita. dong tamano hoi Hambai ma'am, ano question siya mo bagay? Te basya juto na no, sari ka. Dobong ka, jeng mo kay jeng buduro ko sana bagay. Jadong ka jaman ni wabay sana ka. Mo kay jeng buduro ko sana bagay. Kubidang kada. Judges sai man chale dong kai ni dongo. Kaisa mukhi tingo dong rumani. Kaisa hangge kukui na hunmari manai na hun. Khasuk sa borok na hunmari. Tabu judges sai man chinai dong bo senjo bo sungkha. Judges thani je nin thani je answer tongmani abo right answer daman kha. Right. Okay. Belinda Hambai. Contestant number 15. Hai na hai Miss Mamita. bini bagai feminism tam ni bagai stand khai sorry ma'am that's a repeat the khai mana feminism tam ni bagai stand khai feminism kha puilano thana mu chumo kaisa support je jing each other no kaisa depend eba je support khale mani bas kang agum na bagai amno feminism no hambai Belinda Hambai. Contestant number 16. Jotono kolom ti serang jak. Norok naine ro bahana bukhan duk jak mangna. Miss Parvita Nithini. Sari kaham yang tay siya no?
Syarika ham. Nono question sana mo sobo. Nini wan sumate. Dofani koroksa kaham tudulnai okra eba leader. Bahai enna naku. Nam hambaya question sang bagi ano. Dofani nai kolai kaham kakan ani bagi ngake bo sini dofano kaham ke sai mana nang nai. Sini dofani jotto borono kaham ke bujin nang nai. Kaham management nang nai bini ro, tai bini well educated nang nai. Tai bo jotto borono equal ke treat kan nang nai hambaya. Thank you. Very hambai. Contestant number 17. Judges Mamita. No, tangri jeng Miss or Mr. Aitorma select kena. Syarika hamjo turana hambai ma'am ano question ni answer na ni siap di mapagai. Ani sago musumum te ani hai dong no nugoi ani om musumum dong no nugoi kalainan hambai. Hambai. Contestant number 18. Judges, Miss Parmita. Contestant 18 nang sing namu sobo. Nini sak bai thangni tamo swat eba skill tong je bai neng chini dofa no chubawi manai. Hambai mem ano question sang mon bagai. Ani sak bai thang ni hingkai ang ani dofano kuzo karena ni hingkai ang education nang nai sukam eba chini borok rong no chini borok masa ya manang yang tong borok nang nang nai abarong no nang nang bagai no ang sak bai thang suarang nai. Thank you. Very hambai. Contestant number 19. Miss Mamita. Nina ro Miss ba Mr. Aitorma nani tam quality to. Hambai ma'am ano question sang mani bagai. Ani oro Miss Aitorma nani gangkai confidence to wani sago. Tai ani height te ang bahai ke him te adi Continue kari ko na niya. Continue kadi sadi. means ani sago confidence te ang bahai ke bibe kok sa te Okay, thank you. Balada hambai chini judges no te chini contestant number 19 no. Contestant number 20. Sarika Hamam, sir. Miss Mamita. 오늘 그럼 돼. 뭐는 지나 저기. 땅 어디잖아. 동원에. Mr. Aitorma kangkai neng top hani bagi tam khai na mo so. Belai kan hambai mem, anu kucing semua bagai. Ang topong tini Aitorma ni winner kan ke.
आं डिरेक्टलि कुनु तो आसे कुनु कॉर्पोरेट कुनु खाइ मांगला बट आं चाइ तोगनाय जे आं फ्यूचर बुइनो इन्फ्लुएंस खाइतुं so that bui ano no gai kuno seruntu ingai ang tau tumung tina atama ni winner khang kai ang the international sphere ro ba participate khaine so that people influence tung ang bai ingai abonan ni chai tum thamai asik chara tino final round khachuk saudar nai rekha baksa ba soi soi saklai mu reiman khaki film baksa ba reiman dia tia ba sabdi ka bala jani nai tho ta sakai au guess abu masinai sini judges rok suno far todrok lai report rani bagai station saklai the final bagai sabo tini ni winner sabo tamu manai